Jotono no lanso ani channel kai tomong no norok ani channel no tak fan subscribe khalaya ko kai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related videos sanam nga phaidi tini kaisa ketal notification alenai omo rijaka North Tripura district ni bukhak tei kenor video no paithak jorate naitung ni kamka saimana ni bagoi nga phaidi official notification alaina omo khai official notification Obo Rijaka, Government of Tripura, Office of the District Program Coordinator, District Magistrate and Collector, North Tripura Dharmanogani Bukhaktei. Notification Rijaka abo Village Resource Person Plangjaknai abo Social Audit Works Gangkai Ojagawa Norok Application Form manane description on offline no thangi norok apply ma khlainai norokni documents by baksa tlangai Obo Kangkai Social Audit Works on MGM Regawa under scheme or Sajaka through interview Najaknayabo application Kangkai Office of the DMN Collector North Tripura District Haikai Ojagawa Block Development Officer Nithani 21 tarik November Nishimi 5 tarik December Jora 11 Nishimi 4 PM Jora Thangi Norokni application offline no marnai Teo jagawa post tongo abo North Tripura ni bagai simi North Tripura ni bagai kabangma blog no post rijak tongo jagawa total post tengkai to 22 ta tongo oro ni bising category wise oro reserve khlaijak sine ST rok ni bagai 5 ta tongo unreserved 12 ta te SC 5 ta o jagawa blog tongo blog o jagawa eligibility criteria sajaka je blog oro mention khlajak tongmani je apply khlainai a blog no tongna nangnai hini saka permanent resident ngna nangnai je blog o apply khlainani a blog ni no tongna nangnai saka teo jago age limit to 18 ni simi 40 bosor ni bisingo ngna nangnai abo class 10 madhyamik pass ngka apply khlaimanai ngka je apply khlainai porok MGM regao samung khainai ngna nangnai te family Haikaba family members rok phano ojagao MGM regao samung khlaijak na nangnai kangkai je apply khlainai bo PRI representative haikaba official je implementing rogo gori na nangnai sajaka kangkai ojagao preference rujaknai je borok ojagao buri haikaba sini schedule tribes ta schedule caste rok no preference rujaknai Inke je oro tebo preference rejaknai je self help group rogo community based organization te youth rongoro rejaknai saka te selection procedure engkai to duita stage tongo amo kaisa angkai shortlisting candidate te kaisa angkai final selection obo shortlisted 40 marks ningnai amo academic ni mark nai tai 10 mark angkai ojagawa personal interview najaknai Other terms and condition rijak tongo norok 5 tarik December ojagao address rijak tongo application form manana 4 PM joratoi norok 5 tarik December norok ni application rimani nyai tai ojagao sajaka norok ni passport size photo application form right size norok ni passport size photo mathe panai tai xerox copy matlangnai norok ni application by baksa ojagao PRTC Aadhaar card tai MGM Rega ni job card tai norok self help group tongkhang kai member ngi tongkhang kai proof nangnai aboni o jagao sajaka per day o 330 rupees khlai rejaknai oro financial year oro sajaka 200 days norok obo bosoro gangka norok calculate khlai na di bosoro bisek oro manai dino 330 rupees khlai omo kai application form o form right side tongo photo norok oro no norok ni passport size photo thepawai norok ni je nangkuk mani documents by baksa norok je address rijak tongmani aro 5 PM ni sekang norok marinai kangkai ojagao naiti je nangkuk mani norok ni application name tai contact number email WhatsApp number rok permanent address rok tongo religion kangkai norok madhyamik oro class 12 stage obo naiti Angka oro je self help group member tongnai rok angkai to proof nangnai oro signature of applicant
Angkai norok PR representative official of implementing rok nainedi. Angkai o description o PDF ori roana tai norok form no oro description no mana na. Angkai norok tamung no apply khalai na musungkai te apply khalai dia bo class 10 pass wngjakan apply khalai mano. Angkai oro 22 ta post tongo. Angkai tinin bagam sunong sito jotono no